binati o minahal kong matalumnon. Okay, yata karon sa Mayahay Falls, kadtong ganahan masuroy sa matalom tourist destination ha. Welcome mong tanan nga mobisita diri. Nindot sila guys nga offer ka refreshment burger ha. Okay, sorry no guys. Okay. Sorry na po guys ha, diri sa Matalom Tourist Destination. Ganina dito ta sa kuan dito og trade nga daghamang tao dalhin ta diri guys. Amo nang kauban nga dipar diri sa lungsod sa Matalom. Okay. So na mo guys sa Mayahay Falls diri sa